Hello Nkabulikiro, it's your girl MC Marita. Tukutangirira antekaniza yaitu yegererezi. Nkabulikiro eba sponsored by Imparo Guest Apartment Hotel. Ekusangibwa Imparo Hagasan, opposite Imparo Hagasan, 100 meters away from the main road. Amukono gwa ogwomoso. So banti mebambi muje muhagire muje mubo mutatekeza program tugikorambe just for entertainment nibo tutandikire Ali Marita Nkabulikiro Julius Omulisa then na omukwonga bad dog abasajja abeisuma bana abantu iyo kimara abantu misaba baho ni batu ochinga ni batekeza tujja kuba hebya magezi banti munyonyi twine songa tubaita katangire program eno twaba twine ebintu ebitukubazaho. You people, when we started this program, people used to criticize it and but rather to gender so openly tukubaza ebintu bwa hati batangiro program endi blasting abantu bahoima mukroreri, but people, this is the life we are living in. Sazino tuli has social media life ingunya on bwa kujuma toku muchuleraho nayo kumurumbanka social media nono muterera. So if people you're feeling offended because of our programs bambi mutusasire mutuganyire tuina program zingi tuina hiyo kwa runyoro tuina ho bageta batere tuina kiererezi tuina kitara girls tuina kitara boys kuja kutandika tuina tujalige tuina urubazo ezo zona nteka ndokusako mu byo kwetaga kandi in no time tujja kubaha TV ni mujaga kutorera TV no manya bonko bani nyenda kurora kitara TV nyiga chane enu niho ningiro lati nuko direct definitely so hati ite tubahanu kubaza bintu watu tubantu bibalize bintu byaitu ati wanyumirwa no nanka no not following up nyumirwe bintu kubaza hata kwenda program egyo notoza program endi kandi ati ne kintu ekinde abantu by the way abantu abawan batu watchinga nka TikTok bunu tuba tusazire mu just obukiripo bwe dakika 2-3 but show yo nene by YouTube for 1 hour plus genda gogi watchinge genda YouTube watchinge show content you get ojaga kengo muramo gutuba tubalizeho okenge so people should stop you judge from what you have from one clip yes musoke murolesho yo na nibo mubaze mutandike kugambe ne show ereti so bakaba judging abakujudginga hankamino ebintu bya body shaming tinku byenda kyalero nkutere bikonde no gwambi muri kuli no I don't kyalero tinku byenda mbai nipeke okuroleraho abaze habintu bindi ni nyo content yayi socket bali bazao ni nyo akolera content yawa bad dog mubazo orunyindo rwa yorudiniole aleka kuba nentondo leka kuba nentondo njagalira homepod benko bambalizo bubara mbalizeho bubaza ya lero nyechangire tukora content just abantu banyumirwe ohakunyumirwa ni mu body shaming no just but benkuba ati ngubye mutabibazao leka kuba nentondo uja kulemesa nekena kyange kurubataga nyo akando kagambe eminwa yawo ni basinga kwe aja kutandika kutina ngamba bitu bulikaire kona baba zaki ngo abana ginyonya na yaroraga malaika zimusembe nyonka manyira abazeyi bonka ni baba banentondo bagambirega badogo tagako kunkwata ati bakwenda nkwatirire echupa yawe ya maize togiro kale kankwate echupa yange ya maize bakura kubi batimwe endusho yeja kutunaga bunageiraro so tutumira abantu bona batwaira mahura mahiyaga gali ataona abasajja timukwenda kutemesa mukwenda kuliye byabusa bakwenda kutemesa baitu bakunyaga baitu banti mwaraka point akankwenda kubazao you people tukuliti kukwereza omukazi sente obukozereki obo omuguzire it's appreciation no muko mugura ata mukazi bomulekera kamezo botamuguzire no mukana botumugura so what I'm saying, giving money to a woman, it's appreciation. Omwana bandileka mukayigalika the whole night baitu kandi nyeki nkutesa nyoki nkinga kitesa bad dog kino kimanyire abana nabandu betukutemesa bege kuba ne receipt buku ego tube na accountability atabo kuba nko musajja nkanyowe mbani nyenda nkenge mwezi gununsa zisize musente ziti hati bwe nkwijo muwawe turukize musente bwingi yes nkenge bwe nkwijo muwawe insalira receipt oteke received from Kyomuhendo Julius reason animal for 2 hours
mitwale 5 akudde for 2 hours akudubanimwa ati nanyo obresito obonimbwa ahura ati ningenda nimbuiha yogali mukomunanka lingamba mwezi guno nkagura animal mirundi 5 obakudde ngasasura amasanzi ngasasura fees nkenge kandi nabo kikubayamba accountability nokubanja abakazi mwege munone kintu kini kigamba amusajja bamuhora haro tuba tutayina nitwenda ki night muntu arona daily customer arono gamba no customer wange wabulikiro aniko kula receipt ege kuyambaho no gamba nta badoga kansasura hebiri akumbanje 3 anayo gena no nekebera mu receipt buko na badoga hanku mubanja kamuterere accountability iyo kemabu sento boy karo hoza rusango nibo kuyamba ene shomba ine saba munyambe ngirugemu ngende nikalaru baje ebiche mukubaza byona bikubayisana kubaza point mukwenda kwehora boba toina sente business ati turatwehora no mwirwaro batatali mukuhora bata mahure ga viroto wakaga kulira omwana kulira yebyana taone byona lya bimara virotara oito wa matugira virota naito wa hoyi omwana ebyana byona lya bimara neki wagiroli ya bugi akiri kaliye byakufa kuleka baitu Julius tugarukire yoga byana byawe mamuno wakali abinga utaserekere deka nayo cyali reka kupabuze kikaguzo nkeke aone tinjamu habuza obulinki bwaye nkankaga kubuhira linki nkaga to by bus za linki ozimanyi kubaza bigi haba mabantu nkaga ntakujuze taxi Badi doga vegeta kujuza taxi nyona kamaika tinka ijuka nyona kamaika tinka ijuza oiro nyeki manyire wish in South Agejuza. No wish. Burabo lyoko bakumbazireho okudorano du odoro hange we egura abantu barali aro muntu wenkuru ali behind camera ogo na wish arana ijuza wish ana kalinki kaye kali abantu nkaga kyonka mazima nyoni wadde etukutukuti nkugijuza yatukutukuti ngijuza abajaji nkujuza nkaibiri bajaji zikali roba na bana ejoba excess abajaji mutaoni oiro naga amba bajaji zo mutaoni zona nkuzijuza nikyonga badi dogo tujja kudeka kunanga leka kunsise ibana no wanja kuira yo obwino aranze nke gana yagamba nkweno ngambire Julius ogwa kandi ya murumu yandeka habwaki ati yayendaga muri emirundi 2 oho nja kamanya yayendaga muri emirundi 2 bwa kuba ora banaka waya kusindikire ndali mu birunge bikuma kandi abakuba ine birungo bayiza abantu mureka masobo kamwe birungo hali yenkinze zibakutera nofune birungo haliyo manyampura manyabune nambuzi manyabuki mu bunyanyambuzi banti mureka masobo abana bo bukazi bwe hale muno musajja kukosa murundi gumuna atagaruka kubyama okuboine kizibu okuboine kizibu ekipali atao no ina kururo ati ni gamazima omwana obukazi musajja nakugya mu bakiyete ekipali nyole kambarangire mugende mwa muzeyi mutalemwa akusasuiro muzeyi mutalemwa oba kubyamaho murundi gumu manya basajja tibagaruka manya okadibirazi gati manya bakwibire muzeyi mutale kambahe ne namba nyamusa kutekera nyomba rangire ebintu ebirungi muzeyi mutale alimo musanga namba 079 246 abusa omusajja ajja kwongera kubyama murundi gumu akale matagaruka abakazi omusajja kanga garuka omuka akakwirukaho yagenda arawuja kwata biti nyokugambi aweze maya abantu bakumanya amanyira maya taine kikulemerera emanye kikulemerera manya bikinu obaki akanamba kochereri business yangire okwenda mu ebirungu aro okwenda bakuibire ebintu byawo munju
manya musajja kati amurumu yagenda by the way kankugambire manyango musajja atakiyaleka sete za kameza nyoka manyo musajja wanga abaliga kankugambire kina abasajja mu town hano bayino omuzego kwehora batakusasura nkubatwara mamuzeyi mutalemu mukunsasura kandi figo wese nkubanja mamuzeyi mutalemu atojja kunkene ajja kusasura by force nyonkugambira kandi nyobuli unkubanja wena buraba wanchuira omutima Julius obanyire omutima muzeyi mutalemu akora aboko ajja kutuyamba ebizibu ebimu nyina musajja yanchuira omutima kwenda mtwara mwa mutale enamba kangibongera geso mani mwa muzeyi mutalemu ona hoire eziro musanju mwenda ziro 26 kenda nemu ogo muzeyi mutalemu nyingi iyo muti ziro musanju mwenda ziro musanju mwenda 02 ankaga naina mugambe onu nkubaza na muzeyi mutalemu ziro musanju mwenda 02 nkaga naina 09 emu kamuterere alive omugambe nkubaza na muzeyi mutalemu enamba yawe ngihire mu Julius hati sembereza star mundaka Teristani bojoine wamatoki ya nyenda nkurogi hawatu malita kandi malita iwogire bisirani mu mulavu nkagamba ira kutwarayo okalema abasajja niwo kubacho nyoti nsa kuikiriza omulisa malita ni wacho abasajja mitima mali niwo bacho mitima no balekaho Muzeyi mutalemu no balekaho wesaini zake tinkenga saino kora zake azimpaire no unzi haida bikenge aina saini zabo zakurabyamu hati tubantu kyabaza abasajja malita ina pointe yagambire okwenda ko abakitu abanza tukaramukiya baddo soke turamukiye kwenda turamukiye ekyo fine bazo twale tukuya kutoka baddo ura nyonko akutumira abakazi abakwetiza obulenga kiri yekyo naiwe abakazi atawuni hano baddo barani betiza nenika tubaramukiza mbaire nisaba munyikirize ndugashe akabi mukubaza bana timbi manyi marita abana atawuni hano banenika bakuzetiza nibetize nika string oli ne muraba munoli ne muraba ego tujiwono ga na yetiza kalega kanda kalega kona kagubire na yetize nikambwa kuba gendo mwa Julius taina ka G-string mbaire taina ngunga ura Julius naga kwenda bo G-string tubaramukize ba Julius nawe yenda bo G-string bambo enda na nyote mazo maza union tinyendera kimo mukazi kujojoere maza union empali yonke kulebera enyeserego weyo ati juko obuntu obo baddogo buba sekise bugwangu yemirimo noba kubata kahire mokora experience but Julius experience kirigura ide experience kyoga ogorota nayo bimanyire turamukiye abasajja abatakyasasure za lodge emotoka zaabo nizo bafoire lodge bojenya abasajja nye timanyire wewe oba Julius amazima genyini omuntu bakagure emotoka akubeki lodge amanyire kikozere akuraro emotoka obwakuba na yendero za lodge zibuze bakira ku parking mbisahe mandelo okwo bandera boma mukisahe kiro kimo muzajja kaba parking ile emotoka mukisahe abojo bayikalire bakabayo nanke babyeta bisakas omoje motoka parking bakurure motoka ekwechukuda
Emotoka spring zibaireke zichweke. Ate abayinya amalojo omukuru amutaki yakora abasajja baguzira amamotoka n'ogikuweera. Baitu kwenda bagambira ara abaana baba n'ebisirani ojja muteeka mu motoka yawe akuleetera ekisirani. Omale ne myezi mukaga. Aro kyali wanga kanyumiza abasajja bekozera ebintu bad dog ataonaho. Kyali wanga kanyumiza akateekamu ekiyana ekisiki mu motoka yakyo motoka yaye mbwe ekiyana kyalekamu ogusuguli akagyogya akakoraki ogusugwalemeramu omusajja agende motoka kagitunde. Baitu Julius noba n'omukazi ni kale muhikira nsonga ezo baitu no huro rusoro kuruga mulo omukazi kyonka nayo omusajja kukenga nolemera mpaka okwenda koraki atate akaira ako nayo kamanyira kanya akaire kahako baitu muna nyoba idaware ebintu wewe bintaninga off ekiswekyo kinkora kubi omuyaya akogye motoka irwara bagitere ekifuro bagi Oga kabaine ndwaire nkamwe. Mbuki kalemeramu omega imotoka kagole kagitunde. Wewe ati Julius okorora. Tuina ekizibu kya abakazi nywe amazima genyine mutu disappointinga muno no sango mukazi obaire nonira mu ikintu kya amani muno no mururo muhando monali batano murura no gamba lero wewe ndo mukazi no wenyine baitu no ika mugenzero ba muloji omutwaire omwaoto inayo mukazi ni mwika kaire mugenda kora nsonga za buli kiro zimanyi ekyo baino munihira mukitali nikyo baino munihira genda kujura mu empali yo munda ere ekihuru ati no gamba ojo mukazi onu mali nawo ngeri nkumura ni kwenkenga yaye yemereire ebi nanka byo munkuwa watabisazire kasazire byo yabyo mu bayi bojo baina bashikiti tibakusala ebyo munkuwa bojo yin timanyira habuwaki obusheva buba bwezinga 223 bojo inera bojo ketekemu abiro ntugura no machine no ikara nako muka abaho no bunanka nabuno bukurimu kujasi ko nanka yo burabyo bunanka ni bojo mukututaninga ga ofu bojo aroke cyana cyo yakiri kirungi cyona yaguru hano bate byo munda disappointment muno muniko mu no ga no tanga ko no zanagia kumanye nkoko malita abaki mutakwenda ibyo mukuwa kubiha yo haro mukazi ayine byo yebyo munkuwa bake okusanga mukazi ati kana karango nkutumiraho abana bo kale batali bana bo abantu bona no kianuke kikara oba bageta batakasigazi nikiye kikara aro orusigazi omuntu nakuraba no kianuke orusigazi keno nukanke empire umanyire empire umanyire mbuze empire mulinge nunga bojo banti mwede ogumanyo genda outoli na ijana kwera kimuhagoli yo marita nani cyo muratinga bagaba haga bulonka sangiri ntinga bagabaga omuntu najana kwa haga kuko yani rukusigara rugonya egano nuko atokundetera haga zawo sibire ko lotu yukaine wono tuyitona nakabo yokona ko iteire ngokwenda kumpa haga utaije cyali mutantalibaniza ati kiro kinu cyala abakwenda gabira abantu abankura balorganize abakwenda kiro kinebe kuombeka cyali tinkunira nti turabombeka batu malita maloli yombeko musaijayo dorono tukuombeka nenjoli mbyo kuombeka musaiji oli muombeka tukutunda nenje etete nabigambo byobaza malita nyera lya mama litona aliombeko musaijo Julius toja kunkolera content aiba skin kabane ndero nyangira Julius kunkolera content nibo sangani bombeka abasaijo no sango mushikyo baire no romuhando muno muranko omuntu obujunanize bwa taina magezi abasikini muikani murara abasiki munana 10 munju wemu kandi ni murara munju ya singo inyona ni musana abasuhu amazimagashonja kutera mudaka abasiki omusaija wenyini arabana haika kuraro munju omu oba babiri inya abasiki ruhanga ya haire omugisha go
okuba n'ebintu byanye bimuguli batanabya murara muta abantu mukaago okuba advice bagende betunde in other words ohuliregera gabi bagende babateme Julius baikandi walogenzeroho oyina akashikyako beno kwana kakagamba anyonyi karandi okagaka nkusendekeze nkutwale okagenda kuika yo omurumu balimu abashikinka hati ogo hati kintu kohereka ekyo tinkwe na mkibaza kana nyakikamba so I will never judge someone akwehereka because you don't know the situation behind but abashiki mukaga murumu eno hey tutwara mga munana what are you talk omwaso bakubingira what is it to say mubaire what is it omwaso bakubingireyo it is want to ndiko kwenda kwekuza kuzani mukiyali bakabakubingira omwaso ongutebezereza mu bepangire nkabana ba boarding mukacyayaya kandi ntubungi no batikandi hatoli bwa oirenye kinyazo ile baddogo oirenye kinyazo ile baddogo bano baba batungira aka just ka address bakimanyiro maybe abakusinga tibajja kuraramba jaga kubasomba ni bagandi barara hali ahero bakusomba ati nogo bad dogo yakutwaire yakakukunira abana baisikia town hano omugambire ntwara halorara bayingi muno okwenda mugamba ngwenda kujja kutabaraho baba nararanka tugezenka ewanyiza ntumira munywani wange agamba nsanga mu dropping akisagani omusajja abanaki agende emisinde yapana ituka kwika munji ya munywani wange arono nokuba mutira kisagati kitali kiyayi niko abakora Julius arono musajja mutani mu omwayani kakulu kuzire tuikaire hano emyaka n'emyaka musamanyira alara Kapagonya the legend. Akayo babalize waki. Kapagonya mnyani wange kutumiroka na kabidio maloka ambika msinki. Kapagonya mnyani wange the legend mambika msabirokire. Alikubi. Muroi. Akabakubi ali akitabu kirunde. Abachali kabo ini. Kapagonya atachali wange. Akaterera nokutera tazina ina hapo ikaro. Chonka kapagonya tamuyaye. No mamusibira irwara bamugamba abe home treatment akanga kubatwara mwaye akurara mu hotel awera resort aina hotel ya kurara hati baito ngwenda muno munywani wange nyone westaba nywani Kapagonyo ngo muro emyaka yona twikaire mu ndongo mu town muno samanyire mwaye buli ham timanyire mwake Kapagonyo kandi nyomanyire nambiri yakaragana nyina waye nyona nyoti manyire kwa na babraza bayemba manyire murora mu mabara na nyo mwana iti bamanyire mwaye na babraza baye tibamanye mwaye you a legend umanyi kweta legend unakuba legend no life not faking but you have to be a legend life ya Kapagonye nyumira no wende ngamo no life nkejo aisana wicked champion wicked champion omurora tanywana banako wachi kugambiraho omunako tasemberera na nyota yabazaga na nyokuli abanako obunyamuhaire yo mutwaro yagamba otangiye kujja mati bwenja ku mati wicked akabanda kubaza na nyo obunyamuhaire yo mutwanya mugamba wicked menyenda kugura yo bia otangiye kujja mu class yabagayi bala mazi magali nti deka befriend broke people I'm broke I befriend broke people amuna banakuba muyambe omuna kwanywa no munaku mugenzi wicked tali munaku nanko ataone moto wicked mugayiga akabaone moto natagine omuyise bali kagira kamulekiro obugayigo kubera bokusandoro byamuleka ine motoka aginde wicked no yabandize nokuleta American horse pikipiki nabwire bone kyali parking baita amazima gali nti embaga ya wicked bakagamba bakajwala ebihali bine ebikooto bino etabe ye bibikabyo ebikabya edit tukabikoraga kyonka amazima ensonga itukubaza he omuntu akole munarugembo naku musigaziwe wakado rugembo naku omunaku bobo mukomunaku niyo basisenku ekitekerezo kyomunaku busaha kibayinga nobani babazani nobo boine kyo kutesagaye kandi kirima amagezi bagamba linda okubaza omunaku tobaza hati nyo tukuje mu rukuratu noenda kubaza deka Julius abazi omunaku rwana kurana obo kukora kyobo kutera matafali obo koraki buli kiro yiyagorole ekikwiha mbunaku that is the fact
amazima genyini omuntu boboli munaku n'abanywanyi osanga abantu abamu ni bakwehara baiti we banesente orola abanywanyi bogenda kubana ati arakwenda ho arakwenda obokisa yawe mu arakwenda ho ntumira abantu bahoyima banti mu abahoyima you people who are socialites hoyima abaina sente mukugera ni mutangira kurunga abantu abaina sente obuziku bawa muni mubabinga hato kwenda babenze ura aromsaija akaja hoyima ina akasente ke tukakanywa itwena kandi abaho wa TikTok han ngutumira omunywani wange biro bino bwahoiro you no longer have friend neka bakuliye nuko ikintu kiri kandi ari nyonkwenda baisana bakurogani wese nabagambo nyonkwenda nokugamba kino abasajja bakujaga mu hoima hana abagayiga manyaboha no yenda ku meeting Julius nkuija hoima nkwenda kuliyaho nayo lunch kuliyaho nanyo lunch kiriyoke webale muno but nubutuku mpa ne sente give me money give me money biro bino nyende sente marita sente mbwatonto ira HB ngongulire lunch babiki ne sente zimpe nkuzenda bojo no ija no nyikaza Julius video zawe nzenda muno Julius nkwenda muno kuhondera onkolero nyumira onkolero nyumira muno ara video yayi wankolere no domeroro buhunga ara wankolere ntubaza no sasule byokulya nturugayo tompaire nekikumi give me money when you come to Hoima to meet me nesente zimpe jo manyire ngwali Hoima kanda kwende sente na Hoima kakura na erisite bojo tukuligamba bongu bokuruga Kampala niho nkali site na Hoima nkwenda no kubateka mwaka ati by the way nyina campaign yenkwenda kutekaho eye milioni emwemu boraboli munywani wange nongonza nkukwenda he milioni ngule motoka By Julius Nyoki maibiro bino abanywani nyine sende zompeza ningambezo tinzi kwata ijo zinkasekisa abantu mupako maro mugage wangoma kaba na mpeseni yayo kumpe ngumita nyamugambezo tinzi kwata unkaruka bakase kanyabagamba atomperezo te 15 nyomo mali badogo nkyali kilasi ze 15 bo mutwa jo baito zimpa ezo kilasi nkagiguruka amazima genyini ngunyonye nyino obujunanizo bobunda mutwe kiro kimwe sende zinkuturukia zile nyingi Hatibo kumanyira nompe 15 kuba nonjo arondi yanyesere ijwera ashinka giguruke arogeri yanyesere ono kalaka wa business no barata kajiko confirming yanyeta twaita na samwe nyoni nya sometimes abagamba to meeting hati for security reasons zinabiki ngatu meeting hati twaikara twanyumya business twagikutura nangamba kugulire benya mugamba tinywa bia mpasente na nyonga mampasente tinywa mwenge zimpe era atisazi nabakwenda kuntwara au tunja kutandika kubaikiriza wakujuka buli twaro batagana figo tukaina bule bar titwayanga gamyenge batugulira gantu teka motoka tugene na yiri moto ndugantu stokinge bar oba niko tungaruke mu style egyo Baitu ati nkugamba ga otangulira mpasente nyowe noboko tena kashi iya mobile mana nyonyi na momo pe wagamba teka momo pe ati ngaenda kutoka na abantu maichambe nyenda kwa sente baitu zira momo pe ngina zira mobile mana zira momo pe zisindiki ngina zisindikiro tibajja kusala charges biro bino nabyo tutandikira ruseke ababoda baina momo pe tibikyali ebyo ntingunya nenyenda kusasula ati momo pe hati marita aro bana baini bazaba kujja hoima juda sa kujja hoima okwenda kurura nyara gambire gakwenda kujja kundwa nyamugambo ina sente na kumeza ina kurura ina kuba ina sente atukambo because I'm going to waste my time okunyeza nina kuteka program egyo nduge hamuli mugwange okukumpereza sente nje kwikara nayo so that means you have to cater for that money ezinja kuluzinga nyizire correct ku meeting you people tukulingu tukubasaba sente nga katukefora tuli bakari but we are going to live but no nyondi wa kabi kamba gam no tibiri byo kusandara I've worked to beef this wa kabi na nyowe Iyo manyira abantu abamanyi wenyine video kutunda TikTok ndiselebu video eri ateikire mitware egyo nyowe nkugambira ati no gabano gabati but that's the fact ati
mutuhe respect egyo mukwa mutusaide out tukwenda kuliya omuntu bwa laisi Julius bana abantu abesimbiro Ini abantu nyabesimbiro mutakayizire mu office yange mwine kizibu kikoto muno abo kubobwe nkubanga enzero ko mu campaign nja kubarabya mwegali ekyo nkwenda mwikale mukimanyire nkibasobora obwire bukiyali nkoze sa to 1% ekyo ikaro kimanyire kaire kono bundaka kusanga mu campaign ohoyire abamanya bagireteire we Julius niyo tone kyo kibaza nyambuli campaign wona wakwenda manyo kwenda interview manya mbona basaba sente atakweka sente unya kusindikire mali akushana na muferogo nawe Tintin karuraga nongo wajabo aro business zimukundete aro business badogo yakaire kundetera boje nye bojo business umsaja kumpe mari 13 okuduba nezile zibatwaire nazo zibazeo mba embe pikipiki agivugira agitwaire Bujumbura agitwaire nga mbunku tobaire nkubaza amazima landi tobaire ampaire zinga hati nubaireyo 10 hati ne 10 natabaira taina 3 yaga 10 badoga aranywa soda nyamugamba kwa babuja basajja muku ara batu mukundetira abakopi wewe 10 business yo tugifunire kirunge kibaye kitutwaire business tugifunire tugende break bye katusogere genda muko murongo Twimukia talanta ebyemizano hamwe n'ebindi bingi ensonga yawe niki Kitara TV kwegesa kumanyisa mwevale yomburango obwo eno niyo ekererezi program yawe ekuleterwa Marita Julius hamna badido abaka abantu nibakonfusing ekererezi na Kitara Girls akamalirize tuli Hamparo Guest Apartment Hotel ekusangibwa opposite Mparo Hagasan omuhanda gwa Masindi Hoima Road ya mkono gwa left okwijja 100 meters bokano genda Masindi 100 meters yes. From Harugudwal ziba 100 toka zipema obo kuba no ruga Masindi ngokuba gwa left gwa moso no ruga mtown no Hoima no genda Masindi oba gwa moso boko no ruga Masindi no genda mtown Hoima gwa bulio so guys mwijja mutwagire it's a cool place very quiet kaloti njwere uniform nzogezege but tukubanira tukubatangira okubatangira bona bakakuija uniform gyogezege kotakyagijwa njwaire Julius kwikara nagisekera then but bagambire kunyongeza yoga kabinani kabaka imukire kati ekachabaraza nguni kaikara kona nguka kuba kati haiguru kaga nyese ngoga togira mani but I have nyashi yes Julius ikara ndeko kunchankala nyashi Bai tukankaguze direct kaguze kinu mali was this necessary kora was 60 motion Julius what are you proving Julius kankaguze direct kaguze what are you proving abakazi nywe irakundi Julius amayebidiyero kaseka nabazika gakuga kale tuwa 360 abaki abakazi nywe no mujuara t-shirt enu wadebaire ne mara mpaka mugina nkaho ha antaka binake nakara nikazoka kota ina ziri nanka ziri lining zikyo zitaro mtojo ile mpaka ona juara nanka district akawulira kalako akomusajja ku bakana kujja nekyo bayino orabya oyina akavuru ko tuteire But anyway guys, I have my nyash kandi ngira na dimpo akidi nibyo byo munyendo ebino mugiye ganyira dimpo ngira na beauty sport badogo bayiro ina point hali tugendere mu kumura ayo bayino enda kutubazeho abagaiga mutaoni muno
abakozesa abantu baitu batakwenda babe nenkurakurana yona nibabakolera emirimo baitu kale batakwendeza abakozi babo kuba nesente bakurakurane naye ndo omukozi waye ikala ali munaku obwire bwona wadde nkabatemi b'empunu atakusa kumusasula omusara gwijuire nakwebicweka mitwale ebiri banti nimale magambire omuntu waba service provider is the most important person hamuli mogwawe okusa kuba mukama we business but when you don't have a service provider that business cannot be successful ijuka service provider ni wakukurolerera bakastoma ni wakubahikirira hati nkanyowe bunkuba ne nkukolera otansasuire na nyonja kuba ntakweferayo manyire tonsasulira mu bwire tompaka sente kange bati omuntu musasule abantu tugenda kukora twina plan namanyire mfuna sente ziti nja kumanya sente zino nja kuyeza rent zino bacha tompaire kichweka kigenda kunyambaki ngenda kikozesa musasula abana araba gaiga bemanyire hano hoima abandi tinja kubabaza amabara boba nokoro mwaya kahuro ba maybe ino wakoguzire obingibwa tibenda kukuhuro ina kawekoleire na nyongu bamanya tibenda boraba okagura gambe se moto ko kimubihiza kwibaga sente zaye kandi boka mu rugara nikaga yanyibaga yakoraga bikibikibikibiki obakatamanya kyakwenda kyonka kankugambire kino omuntu wena boboli mugaiga bayingi balimu bakurolera hala abantu abakwetoroire ego bakwisana bata miroho mukama wa Milano abakozi bayibona they are successful kantinkaragana abatekaho itondo arahaba gaiga hano hatawuni abemanyirire mbesi bobo mwina kipikyo mwa akahuro ino kyoguzire kandi nabagaiga abakwenda kusoka kuraba mu bana babandi nibo mubahemirimo you should stop that kwenda kulya nubana anke kumurabi amwe gali nibo mulimo abagaiga nyo hati abana kusanga wamai wa muntu ayizire kugura ekintu bo kumutuma na yanga akuba manyire boss akoraki ambiyamaho ararara abagaiga bandi kandi byo sangani bitana business abakozi wena buli bokamubiyamo paita mutayangambire tikibakirungiku omukama business kwa vingira sex amuli mogwayi ongu like nkabana baba baina office okavingira sex mu office obanonaga business in most anti juka mtwange twikirize umbakazi bano abamu umugisa no wekisirani that is it harono wokubyama nawo bundi omufisa ino mwana nyo candidate kama sobole tukuli kwehana nyo ntano omugisa musajange bambya amaye kire kyakora asakuba kudupa wa mwana ntawo omugisa oiro nkwenda nyogwe bulinkaba tubaze tugaruka abagaiga abo kuba nyine ekinde atara haba saija abagaiga hano mtawuni bamanyirwe nibakurura no ikara nawe hayi nibagaye nyemokesi mabiki kyonka abantu abamuli yaho bali nibo banabaheru iwo omunda mutakumufuna mu ne center atakuzikwereza mutaina abagaiga wakino yenda kozesa omukozi wawe no yenda kumurura na ikara na isane embwa aro musajja nyaba sajja aro nabemanyira na tawuni na kukozesa myaka 10 myaka inga toina nakoli mufuna ho toina harimo abagaiga mutawuni muno kyonka nyonyi na nabagaiga batukumanya bojenye nyonyi no mugaiga wange wa kabango ko accountant kinyara kasabasaba gatu agenda gatoko mumanyi ne sente na hereza abakozi nagakyalero serving kurungi na gamba kankwa ka sente asimu nakakumotivate na mitwaro 10 asimu ono musara gutaro hol nyongo ina abantu bamunsi na nyontumiro haba kama bange banti mwe abakama bange they are good people bakama Vampire Apartments they are very good people obo inakizibuki as long as you communicate okamugamba nyine kizibukiti aja kuha sente akuyambe nkarwara abantu mu mukazi ono mukama wa hano she paid all my hospital bills kandi atasazira amusara gwange kintu kiri muno mbantu abayikaide nabajungu arahaba hano abinyara bimanyire nyara bimanyire bimweta abagaiga hano nobo kutunga ekizibu tasobora nobo bamulwaire nojja kufa tasobora no nkaferwa hande ndeye muzi nkaferwa no mukazi yakwata yampimire sente za mabugo tibako ikirizo nkamara umanye kubano kyafuna omulimo like today okubano kyafuna omulimo today waferwa
nyamara ebiro bisatu ndinka harufu nkani kyaruga yarabahe kilo kimu nyarwara banteka kitabu obwampaireza amabugo mazire ebiro bisatu kikumayisa mu mwezi nkakora ekireki chonka kandi nakurolera yandolera anyagenda rufunya zika ebiro bisatu then nyagaruka nyarwara ebiro bindi bisatu hakitabu yansindikire sente za irwara okihuye kandi atazinsa zire hamusara no mwezi gwanga bugwayikire atansalege wiki yakwata yakoraki yazinsa so Julius harimo mugaiga muno sahano ombagaiga batawoni hano mugaiga kusara sente zona zo akagenda kuhura omukozi wa yaguzire itaka oyawulira omukozi wa yaguzire itaka yagenda yamuteka police yamuteka teka emisango akumwiba yamalira itaka bali mutondisize ba ngwamulehere sente yamalira itaka omukozi wa icyala ali mutondisizo kandi omwojo yakorago project bwaye mukyaro ko nalima nakora kyo kikenga na sibiko obusorosoro bwaye mbuzi bike nosanga akasente kaya kafunire nakuno mugaiga na muheza kusente hato yawulira guzire itaka yagamba anyibire yamuteke misango a police oko yamusiba bamutondise itaka ate abagaiga bakusinga bemanyire otali mule kyanto ina mwaka sente but sente zeyolekia atikisa na nyoma itobo funa mutwaro sifugika abo kuba roja se bwahuru rugambo ngo guzira ka plot badoga kunyiba bodoge sente zanga kunyiba ya kuiba zinga araba sajja batakurugwa wa dadifi otasana mwiba gonse millionaires ibiri mba manyiri hano obalize mu million otasana kumuiha mu ya mulesere kora obo mulesere kora okunyumirwa muno na ikarali munakukanini bakuroli nyobo jonye saha zinu tinkwete nyocha kanga marita saha zinu tinkwetage mitwara abiri ya satu because that one I can afford ebintu byenkura oburango biki sente ezo nzefuna apparently nkwende sente zikunyiha halevo yende ho omleve yoro kweyongera step milioni 10 milioni 2 that is what I want. Yes. Chikumi. Ate mitwaro 10 mitwaro 2. Ebe tubifuna mitwaro 10 gafuna. Emitwaro 2. Emitwaro 2 tinsaswire gonze fees. Kwata kampeze mitwaro 10 oba 2. Omusajja kwata kampeze mitwaro 10 oba 2 oba 3. It's a wastage of time. Because I can have that money. What no bokubota ngenzere mu magura I can have that money. I'm always with that money. Bokuba no pesa mpereza milioni mu milioni 2 manyo kozereki. Ompai. Baita tokumpe obusente sente bujja kunya. Mitwaro 12 nganywera mu baragona kwa class nega wao. Rano enda nyingi abakota gendo mbataki. Abataki bakote mesene satu. Akorati ro. Bairu bagambira bataki kandi akora. Bagambira bataki na kuleke muhenda. How much? No handika. 100. Nagakam. No. No. Baba bataki bayizire mu rutu na no mgaruka mudora. No mgaruka muhwai. Na kutaipingira 50. No mgaruka muno. Akubamanya. 100 yala kuguziro abayijoga amajiki nibakora sayini benda abayisiki no betera abayisiki zoka babwiro boli manager amajiki bana abayizire rutwe nukabakope banaku akora сезоне bura abayizire hamuhanda gwa kaisoto nganira amuhanda gwa kaisotonya tinuko gwa kaisotonya bakaba inamo araba bavugire muna mamotoka nabakozere nanka mafuta kono nyowe sho ndugire mugaire tikagego kubaza nakyo kibairo sente innocent kawe kandi project ya myaka ntite bati bano bakope muno bakuramuza muno abashike ba complainingira ngo abasajja abo babarabize mu mbere mbi muno ntole marita kyaga ngo akutayipingira simu ngo mitwale na naita abana abanyora tukukira batake munyoro wana kweza ne mitwala abira abataki ngo baito mutaki rubizana twatungire abataki ba China ba duplicate bana bayizire omutaki akuramuza nagumukichwe kati bakabarorao bano baviva muno gamba kwika omukandikira mu mitwaro 10 ni mukangira mitwaro 2 baito bakusana baina ababuloka abalekeze binte bakusana babaliri baito no baraba abalirire no bufirika akoja kafika kamugambira ogajja kurabo halizi Afrika nibona ikarulengoro kunaga abana Afrika leka kunaga abana babandi akatalo otyo abantu abandi banye batulekere sente zo zona ntuzisigaza banti mwe abasika bakura ni mwenda kwetunda mwenda
abesikia bakuura ni mwenda kweramuza mwina yoko mukura imwe muli free nja kutandika ho Jumai consultant y'abakazi nkayo kwa promoting obwenzi nankayo kyonkambe bakwetunda kiba kutuguza biki kura nyonkurabiza akarango kanu munywani wange Jumai Busayi bakutuguza murani mwenda kutune mtwara 2 Bible ekagamba bakahebwa busa bagabire busa ohagabire busa baito kimanyire mujja kusomere kyandiki ohagabire busa Bible bakahebwa busa bakahebwa busa bagabire busa malaika zigenda kubali Gabriel no ijana manyi na Bible mwana ukaguza iwe Bible ego niwe ogiandikira kadi tata wa mama wa pastor ebe bitomulekega nako bebaza okwaganize Bible nkuhabuza Bible niwe ogiandikira ora kana akantu Gabriel agenda kubabalinda Gabriel kamurorao nyo wenyikiriza ebe byaye rwanga ketamanu wangatete nyowe ekingwe na kubasobora kiri kintu ekyo kimo we Africans originally mubosomere buraba muntu me mwasomere SST mwasoma history na mwasoma geography we Africans this religion was brought by the whites kumanye bya Bible bikabya whites twina kwikirizaga mu bamweta bata onu nanka niwo mumanyire onu bainengeri twina kwikiriza muri Ruhanga bainengeri bamweta bata araha mukasa manya bikwatire nkabo bamukasa bamwanga abo nebo bana babata manya bitana bitana bata tibi manyire kurungi baitu bagamba mwina kukiza manya mujaja mukasa jaja mwanga kankaguze mali oyekeza muri Ruhanga atahaye nyikiriza muri Bible yange akaniwo questioninga Bible yange yinyama anyonkaguze kikaguzo nayo inayiwa ndugira muke Bible ndugira muke Bible Marita oyo mutima gwo manyire Ruhanga atayobawa nyina Ruhanga wange onyikiririzamo omanyire Yesu atayobawa nkamurambe ombitaba ankaguize nkweno ngambe Yesu mumanyire nyikiriza muri ogwanya andabyayo bulikiro hati borabo mukiriza tuzinekana araka zinakana kabisa kake yazinire ni ego mali ni nkimanya omwana Yesu akazarwa nkabandi kunu niwe Ruhanga ego mali ni nkimanya omwana Yesu akazarwa nkabandi kandi kunuru aka kazina kabisaka no yakazini akazina ko busobuska manyire owabusobozali Ruhanga owabusobozali Ruhanga orangambira lekangende wa Ruhanga owabusoboza tungo obusinge abakiza bona tubaramukiza kandi abayikiriza kumanyenye kirize ngwe dinegeta yamani muno Ruhanga wabo babayizire hakola sawo oba musana gukwaka gutamwe na kulibase bigere barozege bali obaguru baito musana gwa bali mutauni ya barozega kavidi saijogo atawa akaba wamani nge dini yakagiru basano mba Philippine bapare ila hero so you guys nyo bantu mulekamba gambire nyekinyakiriza obusobozo ogwo tikuli ntingu tiki baito okagamba hanu nturuga program eri heroin iwe na bad doga mujja kutenke church eke church eriyo na kiro kintu gisabira mukibira deluxe bate edini niyo ngamba ati soko hule ekinkumanyisa kiri kiti bati mu obusobozo gwanyekiriza akora agira ka jikenyenye karaga muhora magenda ka PM anjuza raise staifa omusaijo ogwagira karumu kayiba keta kokwe akensonga okatamu bwogu atali mu muntu wena ogenda kwe bagamba bata kwegarukamu mukaba katuliki mulingo bagenda mwafaza kale oba muwenka oyina kubaza ebintu byona byekaire nokoraki nokora boleka ye kintu kyono bokabaza ebikisufu tomanye mpiha ziruga pa wala bakakutera oruyoka wagenda mukajwa nyonga mena jwara na white baba basibire musiringi abatere batu bamanyire twabaga kule muhoro twabaga muhoro kule ruguru ati twabaga muhoro ruguru norora kulika pia mihona ni haka hati no sagamba iguru Marita iguru baitu Marita ngambire ebintu ebimolekeke kunzana nyonde kutera busa program wano no ngambe bigambo ati nyowe anyo ebintu ebinde mesedineze omakite kinde kinene shedi ere kyande meseze dinegyo kitakyo ku wolo musajja bwabasimire
waddali mukazi wa wagamba nsiimira ate no byakuba mu kandi obwamutwara orora kiri kyamaanyi muno mukiromwani aswairwe ruhanga nyoke mbaini mbagamba nyowe ebintu ebyandemeseze no byakuba business amadini yago tinyenda mu kintu kyone kiri mu omuntu aro hagati na nyowe buluka okay hati nye dine gye yabisaka kengendera nti nkusaba ruhanga wange ni muroraho hata ne ya ruhanga etamu bloka hata ari mu babloka abantu bana abandi ati kukusana mbo ati nyongende sota bloka no inoke ngamba kukusana abatebe ate meza zitukutikya zine kemba inja kubaze meza zino ene ya Yesu etamu bloka ababloka bana bapasta bana befora bo bamanyire muno ruhanga ntumiro habe fora ba Central Jesus Central Judgment befora bo babanyemo kandi alimwe mwena imwe befora mumanyire muno ruhanga busaku nkize dini nkulira musingi gwa dini tunanyo wemanyire dini ta nyingi omutwe gwange mune buzoru kararo kunyimukiye kiro okandindu kyokangamba nsomera Abefeso 8:2 ntagibanyire for it is by grace you have been saved through Christ not by your will but by the grace of the Lord amen aro pastor badi dogo muliri ndi mugibaza ekamba orugambo rwa pastor Ephesians ekamba orugambo rwa pastor mu utawulete pastor mu so maino mu aina ntama yaye mu kanisa ekagenda yatunda itaka litunda itaka milioni 4 atera tunda milioni 4 agenda akwate kimuke 10 milioni 3 atwara mu kanisa aroba mutwalira mu kanisa pastor agamba baitu kibuke 10 kakitayikiri kule sire milioni 3 enda kulete milioni 4 manye milioni 4 mwe adintamanye milioni zira is a balance akabagihaire mutabani hato rutaro rwimukira hagati yo mutabani no muhano na nyina pastor agambire nyina omukazi ona kwenda kuombeka enju pastor agambire omukazi akwate milioni 237 agamutwalira gateke account ya pastor nuwa yombeka enju hati omutabani agambire sente toina halo kuzitwara nandi nyina tujja kunyegera mu papa ajja kusabira ohulikea yakoraki iwe papa waito mumanyire amama boje papa sente ajasa kuzi papa naiba sente zinga sente zaina nkwenda kugamba boje why do you go to that level no ikakwikiriza muri pastor kinde kyo nakukolere bagambiro mukayikurona akabaine embuzi ente zibikibyona lihoiro hayo ginda nasima mu pastor papa na mtwalire embozi webale yakukolera ki toina nakagoye karungi omuntu ne baikane bakudomya no mbo bugomeso burungi buona agana atunda ngwa kutwara kusima mu pastor ibojo busiru bunu abantu nya bakwenda munedini kamba gambire yamukugamba turugire hambe okura Julius yamukugambira turugire hananga tukulira musinge gwedini kyonge kinde kyenkwenda kubagamba edini yaguno mwake muleke ebintu byokuhasa ngo pastor antumire kinu pastor asabire kinu muchache bojo bantu nye bagenda kumanya pastor nawo mufere kyona kiwe agambiro mukai kubano yende kimuke 10 kuhereza muri mukama ruhange kimuke 10 kankukaguza pastor gwe kimuke 10 ruhanga musanga nkana kimuhereza no ate banti muleka mbasoboye banzo ulaka story banzo ulaka pastor agambiro mukazi akwate milioni 3 na musanja zimuhe ngupasa nuwayombe nuwagenda kulege matiriyo soko ule leka mbasobole kintu kinne banti ekimuke 10 ekituha mu church it's not that we are giving it to God but we are thanking the work the pastor is doing kuba nabatebeza obwire bwabera eza sente zimubane muhayo nize ziyambaho kuyambaho nkawe family ye okikenga it's like a token of appreciation no hatika nkugambira but kanda tabantu bandi bakitaking so much into themselves nibenda bakora so much people were to take batekeza tuli bayaye bible tukimanyire let me tell you ekimuka ikumamanya hari kyarugire ruhanga kateke hebika 12 ebyabana bayisirayiri abahekika ekibete kyabalevi ekika kyabalevi nike kyabamuga abananka abahereza ba mukama
banu bone bikabe ni 10 byona Ruhanga akabiho bugwetwa kine ke 12 kine kya balevi atakiho bugwetwa kyasibaga hakanisa banu bona nibagenda kora ati nibakwate kimwe ke 10 nibahereza abana balevi habo ko batatungo bugwetwa. You get but now twina bapastor baina ma business bakukora ba competing anete mu business toli mulevi you are competing with us in business. Why should we give you a kimika ikumu? Why should we? Nyawa kye nkusagamba abantu mubihizo muno biriasa kusanga nterere hano pastor tora kugamba manya ebintu bye kimuka ikumi niye kimuka ikumi kyange Julius nka kugamba ngena ninkuwata ningura manya bagagawale ningure bihali ebisati nintwaliro kwa abantu abatayina. You are far better. Eke kimuke 10 kyange mbanki haire muri aba pastor bakusinga bafere bayayi basuma pastor agambire sebo mukazono nga kwate sente azimutekera accounting nuwa muombekera enju nuwa mugulirege material nuwa mufunira ajja kumuombekera okatahana mukika Julius nyine kintu ekisinga kumbiza halaba pastor nyowe tinkubabaliriza kubi abo kubanta nkulire mu family yedini omwetu tutabarokole kyonke kinde kikusinga kumbiza aba pastor okwata muhanda Julius noruga kolo ine ekizibwe no yenda pastor gendo okoleki akuyambe no gena no mugamba pastor amazima genyini bakumbingo omunju pastor mbade ni nyendo atasana okuteka mwayi pastor akugamba ngule kankuteke emikono nkusabirire ogenda kora kufune sente kyonka iwo pastor wenyine omuchacho bano sabe sente okura bobo ine kyo kwenda ebwetago nanyonyizire no bwetago bati tokusobora kora kigamo mwana na izeno bwetago hamitwara asata gabako mubanja garenti kamuhereza abiro bundi nyino mwana murwaira hakitabo kamuyambo mwana agenda koleki ajanjabo mwana pastor mumumanyire kyonka no teka emikono kunsabirire sende ngazifuna bundi pastor mumumanyire bamuleteraga ebyokulya bitoke bikibingi munakanisa akanisa ebindi atakusakubirya nibiyengeraho nabinaga akasasi kyonka mu kanisa yayi halimu abakumuhondera bakurara enjara kandi nibarara muno kurara obundi cyali tena okulya tena ebitoke bakohire ebyokulya bingi bijundira oli wabinaga mu kanisa yawe halimu abakurara enjara mbamanyara abamanyire. Understand? So those are the pastors we have now. Those are the pastors we have now. Tibaina kisaba fere runkunku. Tuina abakuwehora batakusasura. Akugao. You understand? So nabwe ensonga egyo ati tukujumirira inyikiriza ya buli muntu wena. Kirunjo ikirize mu kyokwikiriza mbati. It's common sense. Hey, common sense. Amazima abapasta nanye mwinengeri mutu dupamu. Omuntu no mutundisa buli kimu kya ikiona no ikarulengo no muleka afokeire kimumuna kukando already yazire mu church. Kuba kurungi akaija mu church kuramya mukama Ruhanga nawe mirimo ya Yesu bole koraki kuli batakurungi baitu nakabaire inakona nokoraki nokamarawo tukubajumira abapasta bali muna abatakubikora iyo malita jo malize program bajumirira muno maliza show mwebale muna baikaire ne baturora ku rugali tukatandikira genteka nze kererezi malita kola live at TikTok kumutwaire. So until we meet the next Friday, kandi ati mulingo rasimu na Ampara Apartments katugireki. No. Mwebale munabakene muturora Imparo guest apartment niye tuteka maka sente. Teka ndizayo nende bayeki akatano esaha 2 za rwebageza akayiririzo ezekiro timawo abali munsi za heru atinka nkabungereza tukubasingise saa 3 bakubani bagirire saa 12 za rwebagyo nabandi nesa zindi timanyire but every Friday at 2 p.m. Ugandan time obanogirora hakitara YouTube channel kando kyo na call of course o subscribing bojo subscribing mutarabura muta subscribing so let's meet the next Friday muteka nze kererezi Julius kyo muhendo Marita na Bad Dog bye Kitara TV kwegesa kumanyisa.